Alhamdulillah wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang kaya kibabatugutan sa iku dunia naditano ke palaguya nagyang kuto mga problema awida akad na sopan sa Muslim na sa kanya ni mala tapangan wallahu subhanahu wa ta'ala sabab sa gyang kuto kapapadal mo nagyang kuto parateya na miyakapia-pia agyang kuto apiaan to na ipisuga tarakatanong sangka iya dunia na ditanob kapukas si iko agamatan o agama Islam. Adna ini pamangdo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua aigira su Muslim na miya sugat sa kanya na problema awida akal na dinyan ditaro. Ay pituro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza asaba ahadukum ghammun aw karbun falyaqul Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'an. Ay managing kutwa katuro nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira miya sugat su isarkanu aawid akal anta aka problema na taruan yan agyang kuto Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Ya Allah sakay kadanakan na diya kang sakay panakuto sa may ito. Nailayam tanong ng siku mga ginawatan. Aapian to na ay kisugat tarakatano sangka iya dunia na ditanok kapukas sa giyang kuto panganitano si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ipangaduutan waya si iku mga ginawa itan madakal si iku mga padetano mga Muslim magyang kuto kabayaian nagyang kuto mipagawaian nagyang kuto mga problema niyan awida akalian na kapakay asaka ikasabapan akabulungan agyang kuto magagadamian balasangkan wallah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.